kopi, rokok, pakai SPA. Ngopi tumpah, licin batal bibirnya. Mana ini anak si PA? Gue suruh beli makan gak nongol-nongol. A few moments later. Jadi nih gue mau beli makanan. Tuh, nih makanan tuh udah datang gue beli jauh-jauh ngantri. Jauh dari mana sih lu? Gua tungguin 2 jam kagak nongol-nongol. Wah elah gue tuh bay, maaf apa no ngantri ganti-ganti nih udah gue mau makanan. Ewe lamet lu ya. Bareng-bareng dah, buruan. Buru kopi gue udah dingin nih, rokok gue udah pendek, nungguin ini doang. Iya nih lu rame lamet sih. Itu apa kita? Dah. Astagfirullahaladzim, dul. Dah. Tadi lu minum kopi tumpah, licin bener bibir lu. Sekarang lu kesandung, no kopi makanan gua, lu tumpahin. Goblok heran gua sama lu. Maafin apa dul, jangan ngamuk-ngamuk mulu nanti gue beli lagi dah makanan kopinya ya. Maaf ya, aduh ya Allah, hapus banget nih hari.